du, pal? I'm aiming at you right now. Can you feel it, Stu? Did you call me Stu? Who's this? Someone who enjoys watching you. I have a 30 caliber bolt action 700 with an 8-handhold tactical scope. You mean like a rifle? That's exactly what I mean. As I said, if you hang up, you will die. Okay. No, wait, hey. Hello? Anybody? Please come back. I need a friend. We now return to Vampire Star Wars. I gotta fix it up! Oh, Skilla. Die. Hello, Steph. I want to play a game. As you probably noticed, you have been chained to a shower. By your side, there's a saw. And in front of you lies a joint. To obtain the joint, you must... Wait, what are you doing? God, what the hell are you doing? God, you're sick. What the hell didn't you just cut off the chain? I'm out of here. Hvad fanden er der henne? Drive. Kan du huske, da de kom? De kom alle frem fra mørket. De havde bare ventet på dagen. Der er ikke noget, der er retfærdigt eller uretfærdigt mere. Der er krig. Vi finder dem, vi vil gå efter, og så går vi efter dem. Forrædere. Polakker i dansk arbejde. Altid på flere aktioner, mere gengæld og flere hjemmerettelser. Jeg er nødt til at vide, hvor du har den øl fra. Nogen har vel givet mig den. Vi er i gang med en stor dansk militær indsats, og hverken vi, eller for den sags skyld England, er interesseret i, at den indsats forpurres af tilfældige civile modstandsorganisationer.